Iyang o kasalelia maimbo. Yech autapan roman ranwach nan sabon machay rom, wow karakir saboteta. Napun kau na patasang opsen biyayo dan apol o kawitan opsen kapna o karyang kapna. O ngay sapol mamay son kata sentiya liwat ka, mabang saksakarepichon way autapan romwach. Rukwagi chungal pacho e pan tenmay nan huevo. Ay men chiyang pi chungal sa karan kapung o wa o manilap sa machay coach mon mebors. E chungal sa karan pe boni o wa bang kupran roksoko en don pe yu. E chungal sa karan wa lap bang kupran isanangkan ko. Pacho wan pisapol ma lukan nanalang ko. Nankan ye ko. Wawach Pachowan Circle or Tokayapi Sapal Markup Nayan Wayne Pompe, the Honorable Stephenson A. Joseph, Karyam Kapna, Honorable Arolines Morfic. Speaker and Pinuko Kasanet Kaisakawan Wayne Pompe, the Honorable Marvin T. Yamakuchi, or Yamami Honorable Senator Stan Forrest. Son Kapung Nakalapan Wayne Pompe, the Honorable Nelson Joseph, o yamang son Kapung Kan Forrest. Labalap kaiti kan Forrest ng kadiensya, momotso o government. Ejungal wow and kakleleng men Pompe Forrest, sama nan kalal lelong masligan kalal watch. Rakach o Forrest Pacho nan autaban wrong watch. Nisulay sa kwalo, darang kaunor riyagatri sa kwano, sapol machay karyang kapna, Honorable Arolines Morfic, Pachowan Pachanger Lian Buen Pichi, o Kawawi Ran and Lian Buen Pichi, Katapak Makasantier Puen Kunbuyawun Ran Mesan Saler Towat, Puen Kak Kachaman Ran Yomawiya Ran Gat Ong Li Koros Nan Buen Pompe, Ap Nelen Ong Rai Lian Pichikan, Puewi Ran Wat Chulayi sa Kwalu, we are ran Meliaman more than Nanseran Korean Kapana ni Menian so watch we are Dian Wayne Pichi. Go open rank some watch we are nan no and Nampe Memorial High School. Nan Kulop, Nan Posap Day, Nan Wayne Pichi. Point Sansan, Rosa Rostain, Mechapuita Talk and Ran Watch. Li Georgia Pachem Niarai Kapara Ranchmol Koya and Pepe Kan Oya Kapach. Lianeu well of the loud and Wen Pichi. Kamai Chiku Kachti and Ran Watch Kalak Kaselen Gay. Kawit Kaselen and Om Ran Kasomwat Watch we are with some First Lady and Wen Pichi, Mrs. Seberian. Tatapwach ininan kweta mau o dengan melen o imsaklar nukulok riyaw no rin sa was and ranwatch. Nukulok silu sabon machay kabna the Honorable Stephenson A. Joseph tachotasang win pompe puen kak kachem teran kambang roson mau tachola win away omni ew iman bunimagin sa win pompe puen kak kachowan mangichip o elen sawasakan tesapis kan koros memia sampaluwach. Nisulay riyesa darang kaunor riyakut riyesa wano blok riyaw mo rin sa was sapol machay acting governor the Honorable Eroline S. Morfic. Pachowan Pachamer official signing ceremony and National Agriculture Investment Plan nan Novice and President NFSM. Pachem tatok kasampal watch ye is Excellency Wesley W. Simina, President and Kanta Kakapachapach and Micronesia, the Honorable Erolines Morfic, Acting Governor Bombay State, Honorable Lieutenant Governor Sam Wayne Brook, the Chuk State, or Wayne Husay. Right State Leader Bukach Mawia Son Katete and Stan Fernand Plan and Toto Memia Yernan Pungan FSM or U1.
Nisulay riye sa kayo, darang kaunor riya kutriye sa pono. Sapol machel acting governor mofu. Pilbachema Rich Town Program and FSM Expo. Me barwach kataniki Kamorale Expo. Tatokwach kuyawunan FSM Convention Center, Talipur Sokes. Kachtian ranwach ye mayang wasay sokes mawya waliyabang wasalabalap ng chap kanya. Isanangkan and Wayne Matalanim, President Simina, Vice President Palik, Bishop Julio, Acting Governor Mofik, Lieutenant Governor Chuk, Lieutenant Governor Koshai, Waliyaban Embassy Kan, o Office Chair Kan Mayang Patronan Wayne Bombay. Irail mga Airway Valley ng National Government Agencies Kan nan Wayne Bombay o John Wayne Way tayo nan kanta kakapachapach and Micronesia watch o Irail Menin Peto Kan Mayang Kukusan nan Wayne Bombay. Uya kanasyo makamawa tatokan ranwatch me sansan na uyabe o kasantiyan Wayne Sokes. Sakaratan kosong na kamawa sakaratakan koros me sansan sang acting governor, the Honorable Erlene S. Moffitt. Talukayo ang program watch in sa Clark Lock ay sa kawalat monsawas o talukariyaw apud Peusla sampulok ay walap mo rin sa was ni Pekon Lock watch ay wood kachiyay o peutian kasansal kansang ay webway kanan kan takakapachapach watch. Nisulay riya sa kriyaw, tarong kaon riya kat riya sa kuwanaw, sa kulmachayal acting governor Moffitt. Pilpachamar kapakon and Kamorale Expo Panin Mesam, o Yang Peutial Kasansal Kansang Irail John Way Loud Kan, o John Way Chikan Koros Milk, Yang Kokosan Nan, Kan Takakapachapach Watch. Ak Nelen Wayne Bombay. Match Merit Pachawang Katan the International Day. Murun sa wasan rangot sa Kulmachayan acting governor, Pachawan Chungalan Pitaran so Mao o Kasamo Ambassador and New Zealand o Kanta Kakapachapach Watch the FSM Cup. His Excellency Stuart Orn. Nang sa Karalwatch, Mr. Orn Kapese Sapis Oil and Sawa sa kan may Palwatch Sawas Kumarasem Sin Project Chukuchumkan may patch-patcho no wanchala tanan limakit limanan. Epiltola o kawewe may project Chukuchuk may pangkakuya kamao o posan the John Way ime Palwatch Pin Sawasti. All manage apiltola o kalalapakya and Wayne Bombay ire te anan me kayun karwaro. Acting Governor Moffitt Kachawan me ong anso watch kaunab ong El Nino te me kayun anan karwaro ye kaunabata ong kachipun ray te El Nino. Ambassador Orn ap katete me New Zealand kaksawaski solar water pump. The men pump field Metatongki solar energy te kachipin. Ambassador Orn Aktola o Kairuki Chubana watch o Luka acting governor o turnover ceremony yo metan wiyawun lakap ni Iman Wuni and Wayne Bombay. Nisulay riya isak silo darang kaunor riya kutriya isak wano sa Pulmachayal acting governor Pachawan Chungalan pi anso Mao o Kasamo Karyawan Kapna and Wayne Kusay. Villa nan Posak Tarabak nan Wayne Nech. Chubanawa Chay Mayangaki Senator Thompson, Sampushai State Legislator o Ans Achem Skilling, Public Affairs Officer and Wayne Kusay. Nukulak isa kayo monso was sapol Machayal acting governor Moffitt, Pachawan Pachang turnover ceremony and program and wash nan punganyuan o Pohnpei me kwantet sang New Zealand o kasaleta sa polmen Wayne Pohnpei kapyung ong taleriya watch me sansaler powe kwe pisawas o sapis kasambal watch.
Ni sulai riesap tayo parang kaunor riesap wano. Sabol machay latin governor the Honorable Erolines Motu. Tachuan chungalan ko yan so o tachuan ta kaula en puko o matita et sincher Elias. Met tachuan kama naman sa momotu sa kanpuin ko ko sa net kay sa kawan buin promve. Kulak riyaw mo rin sa was. Pela galak ko sa meseniyang nan buin nech. Kachem tatok kasampal wachie chairwoman and board and staff, member and board and staff, Mr. Luis Santos, acting director and office and staff, Oya Chumal staff kan, Penene and E. Mekachowan Kaula, Ochon Tatongkan and Opson Kapun. Tatok watch Kuita o yung sa plan kulok silu murin sa was. Ni sulay riya isa kuso tarong kao na riya riya isa kuno sapol machela tin governor the Honorable Erolines Motu. Tachuan chungalan bitaran so mau o kasamo penene yu me sila ko lang to me yang me yay Dr. Douglas Comer o chungal pucha Jake Comer sa CSRM Foundation. Penene watch pachoto koy Ryan Kak kiyang wen tonde plan o wiya penakon pensapis o sawasakan me palwatch kak chokita ong kamau o epon penwasat patakan nan tonde. Dr. Comer pachowan tola o kasaleta chumal kapyung kwe kukosong memye. Sapol machelak tin governor mo Apil tola o kasaleta sa pagmamoy pompe kapung puwede sawa sa sapis mesan saler o pil tola kapese o meninpeito pupach na uyepe o epol pentatokwoch utan pantaw uyepen tatok and buin pompe meniansko koros kunpo nesekit tatongkan molen wow ilele teriray so peti kan and buin pompe. Nukulok murin sa wasan ranwat sapol machay laktin governor bachowan tachayang John Wayne Kichu unsa. Tacho tiyang taan kukuran wasalabalap so selang nan martian Wayne Kichi. When kakyang kawawi Kichi Memorial Day. Sansan ranwat kuya rancho roryo ong iray Wayne Kichi. Wekuran kasamsam o kolalate ong rain penenekan. And right all opupisiakan tuamen. Metachota sangbuin pichik ni oror the weapon wrong pichik. Koren sella nan buin kusay tan kosanti o kamakamen buin satan niyan so. Tatok watch buya kayuan tatokan kachamen and ran got kasambuan watch. Ni sulay riya sa walo, darang kao na riya sa wano. Sapol machay acting governor mo ko, chungalan kitaran so mau o kasamo CP's team nanay chungalopis pela balap nan kausap meseniyang nan winnej. Choweta sayan sa karan watch ye Captain Ward o Lieutenant Ledbetter. Murun acting kabina kasamoyer Saiwatch Captain Ward bacawan pause and Saiwatch kapung o pause pila anan o autapen sa karanwatch. Saiwatch bacawato ko iran kap kapese aray chungal pasanti and tato o elen sapis o sawasakan merakin sawasawaste. Captain Ward kapese me wiyaliaison nagunbach bacho bonfe. O eleler itinachungal anso and baba te bacho nan buin ponpe. Meyay irairan sompung wano. Imeleta Saiwatch bachoto. Puempak kapese me pangwalianti all manage. Meyay Lieutenant Ledbetter. Me pampil koko san Kristapoch tenan buin ponpe wan sompung wano. Nisulay riyesa tuwaw. Tarang kao na riya riya sa puano. Actin kabina. Tachoya tan kukuran walan wang lele and when bombe when kak sakar ku wakta plan pasanti kan medbit. Emaya te Micronesian Island Forum.
Pueki el kapantalar sam mokmokito wakwaktakan mesenla. Nisulay silisap tarang kaunor yakit riyasak wano. Aktun kabina mopik Vilchungalan riyan sa umaw o kasamo iray sa rin school kay metachotaw sang nan buhay sa taan. Tatapos, yay mayang is excellency na kuwa kakumiya, madam kakumiya, director ang kantaan kamarain, o iray staff ang kantaan kamarain, o chontatong kan and Japanese embassy. Sa rin school wanaman o staff wanaman mayang Serpukach, mesela ko to sang buwan satan o PTM buwan ko murin sa was and ran mesansaler ko. Is excellency kakumiya kasaleta chungal. Kapyung puwe kita mesansal o bacho wan me inanan kapyung pi eupene me miyanampungan buwan riyaw watch. Nisulay silisa kayo tarang kaunor riyakit riyay sa punong. Sabol machelak tung kabina mopuk, bacawan kasamoyer, Dr. Comer, o J. Comer, o marachungal kasansalan muyaben tatok may rabachok dito. Kachem tatok kasampuan watch ye Speaker and Bombay State Legislator, the Honorable Marvin T. Yamaguchi, Lord Leader, and pinungko ko sa net kay sa kawan Wayne Bombay, Senator Latorre, o Senator Edward. Menun kadar lakalagan buwan matalanim o irail chowekan and meninchiensa. Tatawag cheptanan conference room and option kabna o pusla o kimsak nan compound and Bombay State Legislator. Mechech out of an Roman buikach nan wow karakir sa pupeka o sa pagpagicho luklukacha kukurakan ong nanautakan rompan na daan kuntachotan. Kalangan o Kasilelian.